Yes, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe bakunzi ba waruziko official channel. Njye nyita Eric w'amahoro. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe nkuko tuba tugenda tubagezaho amakuru abari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kuba twagaruka mu myidagaduro. Uyu munsi rero amakuru twabateguriye nta makuru ari kugenda avugwa ku muhanzi Isiraheli Mbonyi amaze umwanya muto atangaje ko nyuma y'imyaka igera kuri 5 agiye kuba yakongera kugaruka gushimisha abakunzi be, maze agakora igitaramo cye ku giti cye bwite nk'umuhanzi nka Isiraheli Mbonyi. Umuhanzi rero w'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana ufatwa nka nimero ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Isiraheli Mbonyi yatangaje rero ko ngagiye gukorera igitaramo cye inaha i Kigali ngo kizafasha abanyarwanda n'abandi kwinjira neza mu byishimo byo gusoza uyu mwaka wa 2022 ndetse kizaba kuri Noheli muri uyu mwaka wa 2022. Uyu muhanzi rero yatangaje ibi nyuma y'imyaka igera kuri 5 yari ishize ngo abakunzi be b'umuziki we n'abandi bamusaba igitaramo cye bwite nka Isiraheli Mbonyi. Ni kuri uyu wa kane rero tariki 14 Nyakanga uyu mwaka turimo 2022 Isiraheli Mbonyi yabwiye Inyarwanda dukesha iki kinyamakuru ko yamaze kwanzura ngo kuzakora igitaramo cye bwite ku munsi wo kuri Noheli itariki 25 Ukuboza uyu mwaka turimo 2022. Ni igitaramo rero ngakomeza avuga ko ngo kizabera mu nyubako y'imyidagaduro ya Beka Arena, akavuga ko ngazafatanya n'abandi bahanzi bagenzi be ngo maze bakabasha kuba bashimisha abakunzi be mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Yagize ati mfite igitaramo kuri Noheli nzakora muri Beka Arena ariko hari ibyo tukiri gutegura. Uyu muhanzi rero nanone akomeza avuga ko iki gitaramo ngo yagishyize ku munsi wo kuri Noheli kugira ngo ngazafatanye ndetse n'abanyarwanda mu gusoza neza uyu mwaka wa 2022. Akomeza agira ati numvise ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo abantu basoze neza uyu mwaka bishimye ngo bameze neza ku mutima duhimbaza Imana. Uyu muhanzi rero uzwi mu ndirimbo zirimo umukunzi, icyambu ndetse n'izindi, akomeza avuga ko yagombaga gukora iki gitaramo mu kwezi ngo kwa 8 muri uyu mwaka wa 2022. Ibi yaje kuba ngo yabisubika bigeze ku munota wa nyuma maze abasha kuba yabihagarika. Yagize ati mu kwezi kwa 8 twari dufite impungenge zo kutabona aho gukorera ngo kandi igihe cyari cyatujyanye ngo bituma duhindura gahunda. Isiraheli Mbonyi rero akomeza avuga ko ngagiye kuba yamara amezi agera kuri 2 atari hano mu Rwanda, ngaho muri Nzeri azaba ari gukorera ibitaramo bye mu gihugu cya Canada, naho mu Kwakira agakorera muri Australia. Yagize ati n'ingaruka tuzahita dufatiraho twitegure iki cyo mukoboza muri uyu mwaka wa 2022. Ni imyaka rero igera kuri 5 yari ishize nta gitaramo na kimwe arakora ku giti cye, ariko akaba yaherukaga kuba yaririmba mu gitaramo cya mugenzi we nka Adrien Misigaro, aho rero abakunzi be bakomezaga bamusaba ko yagira icyo akora agakora igitaramo ku giti cye nka Isiraheli Mbonyi. Byaherukaga rero mu mwaka wa 2017 amukoboza tariki 10
ubwo Israel Mbonyi yaherukaga kuba yakorera iki gitaramo cye aho bita muri Kigali hano mu murwa wa Kigali. Bakomeza bavuga ko rero iki gitaramo cyabashije kuba cyakitabirwa n'abantu batari bake, ngo bari benshi cyane, ngo bamwe bageze naho bahagarara ngo kubera kubura aho bicara, ngo abandi batari bake ngo basanga ngo amatiki yashize bisubirira mu ngo zabo, amarira ngari yose kubera kutabasha kubona uburyo bitabira iki gitaramo cy'uyu muhanzi muri uyu mwaka wa 2017 cyari kiri kuba. Rero kuva muri uwo mwaka wa 2017 iki gitaramo cyari kiri kubera muri Kigali, ngo ni ukuvuga ngo abakunzi be bakomezaga bamuhatira kuba yakongera agakora igitaramo ku giti cye nka Israel Mbonyi, maze akabasha kuba yakongera kubashimisha muri za ndirimbo ze aririmba zo kuhimbaza ndetse no kuramya Imana. Ni igitaramo rero ngo twiteze muri uyu mwaka wa 2022 ngaho kizabera muri Beka Arena, aho ari kugitegura tariki 25 z'uyu mwaka wa 2022. Rero akaba agiye kuba yakerekeza mu gihugu cya Canada, nava yo azahita yerekeza muri Australia, nyuma yaho azahita agaruka inaha mu Rwanda abashe kuba yategura iki gitaramo ahishiye abakunzi be. Ni amakuru rero ari kugenda avugwa kuri uyu muhanzi uririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, uwo nta wundi ni Israel Mbonyi. Iyi ni waruziko official channel. Amakuru rero yo abagenda avugwa ari menshi. Nyita Eric uw'amahoro, tugiye kujya tubana 5 kuri 5. Ndabashimiye rero mbabwira ni amahoro n'imigisha abiva ku Mana abikomeze kubana namwe aho muherereye mwese, mbabwira ni ciao ciao nakagaruka.